muriango wa 15 msora nuru wa panza hadi 43. Majibu ga upore ni kuhuriza koro, ela maneno makali ni kutotsera koro. Udhimi lwa mwenye hekima ni kumboza marifa, ela azuzu ni kumwaga maneno ga kisuzu. Matsoga Bwana ga kila hatu kanachunguza ai na adzo. Udhimi lwa upore ni muhi wa uzima, ela maneno ga kuola gana banda moyo. Muzuzu ni kuvudhia mafundisho ga babaye, ela akubalie kukanywa ana akili. Nyumba ya mwenye hachi ina hazina nyinji, ela mapato ga mtumui ni tabutuhu. Mulomo wa mwenye hekima ni kueneza marifa, ela mioyo ya atu azuzu kaihenda vijumbule. Sadaka ya mtumui ni chukizo kwa Bwana, ela mavoyo ga mutu muhachi ni fahiro pakwe. Bwana anatsukirirwa ngira ya mutu mtiriri, ela anamuhenza mutu atuwaye hachi. Adhabu kali ni pa mutu airichaye ngira, atsukirirwaye kukanywa andafa. Kuzimu na Abadoni vilwazo mbere za Bwana, mazo ga mudamu kandadi maze kujifitsa mbereze. Mwenye kavudi kenzi kurekebishwa, na hata kenda pa atu enye hekima. Moyo wenye fahiro ni kungaza uso, ela tungu una banda moyo. Mwenye akili ni kumala marifa, ela azuzu ni kuria uzuzu. Pa mutu ateswaye kila siku ni mbi pakwe, ela pa mwenye moyo wa mubera kila siku ni sikukuu. Baha kukala na vichache na kumwagoha Bwana, kuriko kukala na mali nyinji na tabu nyinji. Baha kuria mboga za makoza, ela ukale na mahenzo, kuriko kuria nyama za kunona kuno mujamenana. Mutu wa korombi ni kubwaga kondo, ela mutu muzizimu ni kuhuriza fujo. Ngira ya mukaha itelemia, ela ngira ya mutu mweri ilwazu here barabara bomu. Muhoho mwenye hekima anamufahiza babaye, ela muzuzu ni kumuudhia mameye. Uzuzu ni fahiro pa mutu asiye akili, ela mwenye ufahamu ni kutoa ngira ya kugoloka. Hasiho madho mipango ni kunongeka, ela ukikala na ashauri anji mipango ni kuloka. Mutu ni kufahirwa na kulaja jibu ridzo, na neno rinenwaro wakati uviriao ni ridzo sana. Pa mwenye akili ngira ya uzima inalongoza zuru, ili adzishalahute na kuzimu. Bwana anabandabanda nyumba ya mwenye kiburi, ela anarinda mihaka ya gungu. Madho mai ni chukizo kwa Bwana, ela maneno madzo ni safi machoni mwakwe. Atamanie faida ya unyang'anyi anakaribisha tabu pa adamue, ela amenaye kaisi andaishi. Mutu muhachi ni kwaza kabila kazazigizia, ela kanwa kamui kana hahika mai. Bwana akure na atu ai, ela anasikira mavoyo ga enye hachi. Uso ung'alao unafahiza moyo, uvoro udzo ni kureha matsia. Mutu akubalie kukanywa anakihi kahisa enye hekima, akahalaye mafundisho anadzivudya, ela akubalie kukanywa ni kupata ufahamu. Kumwagoha Bwana kunafundisha hekima, na kujisereza ni kutangulia heshima.